ediba DL 106.9 FM eswa no sia de tosumi enu abo ebrason ese ensema hodo ayesa so anwumre no wotrofo atro wosemofo nso asemo akenkanfo agenkunya be kenkan ensema no de asom Ghana fo nyina se wo man adwuma enwumre no sia ekase bro ensema ede enam no wokọ ententa kase no eswa ebomfompa dada no ho a ebo no moto mu a etese Africa tache wakwa wade enam Ghana fanan ba bia enunti DLFM.online.com kase ebo no betima kenkan bi ewo ho sadan so ana yen social media handles ne nyina so enwumre ensem no enam so wo message ene wo comment wo adwempo ne nyina so ye beje ewo Facebook no ase DLFM 106.9 enwumre ensem no do ayede enam no die ebedi mu akoti bi ene se High Court ewon kran e de atodwa kirem se nyame ya domo abosome ne da toso edu amiensa ana kokoa mu nkwamo a Attorney General Godfrey Ebu Adame ene the third accused Richard Japa wo mu kodi ye ewo fon so no court no so obaji atum mo se wanyentum se ye evidence no bosome ne da toso edu miensa ye betimu nsem NDC Minority Caucus for akasa kirem a said the Tibia and some other a far doctor Kesara to force and hone a walk out no. One back was what time in the senti, and Crata ba some commercial bedroom cottonasi, you may dear Mudie. Tinton time, yen net, and it's not no more cottonasi. Sagana for Bakaya Bosumia a tremono, and an electoral commissioner, the Batuga H. Muse. Machines are who will be a Womudi Juma, a Womatra, yes, electoral commissioner. A bill honomoa, I that I say, and into a macoton, a bill so honoma Matwagu. Nano ana imani Africa edebeto dwachirem se dabi anamo no easy eto no omodwene ho amonti asienti wono mutinti monkrata petition ede ekoma Commission for Human Rights and Administrative Justice Raj say anamo no easy eto no enhwemu enkoso na ene ana Sraj ede anu yaba echirem se petition no a imani Africa de baye no wo masom na enhwemu no so omo behase Krata 10 every Speaker of Parliament Michigan office ababonti hrema and sama hodua Martin Amidu Akanen special prosecutor odebetu dwa etwere prane kankan fa na ho so nsem wei wakwa akwatena se na dankwa kuvuado akwahie mu akakan nsem bia na ochirem se dabi ensem we ne hu hia so bebua efrise no kura baako mpo enya de ewo mu na yebekwa wo man Ghana atoye mantamu a secondi ene ne importamu na besa bosumeni ana beto dwasa abrantie bia ne din ede Robert Eshen wakwa wiadia amanipa bia sinabo akuno na enye akire no enipa ye che wonom no emu baako ani Joseph Arthur ekwokoto ama koto kire se Attorney General ede advice abasa brantie no wo hwe evidence ene adanse enipa bedi ye no a ensisi so nti abrantie no ye nya no fa no enkonkodi na so aposifo kire se Attorney General si enya wo a ye de ye nya wo na enya wo tina me no kasa yi abrantie na aposifo na betwiri kukumu e won krapompune mantamu a abusuafo no buafu se anamo aposifo ni tuo no omboni so eni ntisi ide headquarters bonya krado won ba beje ho no mo aboso a muhade a mo bepene ho emu nsem kase boyin so mo bete na danko akufu ado Ghana mampani akasa kiremu a ene law house omokwa akwesi ede ama Attorney General and afin so Ministry of Justice no we kire MPP amanyu kontu suyepa ene botapan na adwenempa omo wo ma Ghana titiru efa mra so die sebe ye beboa na Ghana mra wonom atumi akra so ensem ne peka we hu na nwumre ye de ba besom Ghana fo nyina ese wo man adwuma enwumre no nsia kase bo ayedi free enkran pompone mantamo asansa akrokoti akwa DL wo hanisia akiripo enkono ensem ede ebro wo ne nyina no empedesi sa aboatatia obetwa nso a ayana efiri babasa dan so na sa apoto nso ewo hono a yemfa nkanfo emo abenkwa mu nti anwumre aseda bia no yemfa ema Sunday Psalms Consult wonum travel and tour agency a afena omapiem ewo Ghana womabomade papa e de Ghana fo ade hye no a akwakopiem ewo nkofo amaso a wo ye adwuma ama brabo no so timi konkane ewo ho eno nti se won so o plan wo woni so ade hunu na se wa plan se wonya kwantu a obetu akwakoye adwuma anase wo kosua de anase sampo wo ko for visiting a adwuma ko obetimi aboa wo age won krata wo visa ama ho na akwansidie bia ma ho no ye fe wonom Sunday Psalms Consult se bia wo pe UK visa wo pe Canada visa United Arab Emirates Dubai wo pe Poland anase Croatia
bomode se odo ani bechire mu wono matena ye no ewo Ofanko barrier asofan wo ben Wise Park Hotel wo frɛ number ya waje so ano pawia nya nwumre 0244291546 0244291546 email no samuelonsu626@gmail.com womena ne was connecting dreams with opportunities ebusuan Sunday Psalms Consult wonom anya adwumako na nwumre wabo adontere se akenkanfo mienu ayede gunpowder ana aboduku yabo emoto mo so destin powder ayede dwedam se keje madam awobi akwada zipo nsam no yede bra wo no edia mejeso eye gangster cat ya mitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi afa dwedam na don hwe ba kontam yenkan sem no na yenkyirem yefama Ghanafo DL News. Yamu akwaba emra kasebo no eso anwume no se kasebo no ye frɛ no oman adwuma ebre no so ayebe bia homa no ama na nsa wahodo ayede betu dwa no so yaje won so adwenkyere na tom frɛ se kasebo no akwese democracy yaje mo nyina so etum ye hye kasebo na senko animu a na high court ewon kran ene wakwa asetena na court no da betu dwa akyerem se nyame ya domu abosumi ne da to so edu amiensa ana court no besa sinkonya biem na waje atum se enkita hodie no a Godfrey Ebo Adame Attorney General and the third accused Openi Rita Japa wonum kodi ye ewo phone so asese audio na beto montre so no court ni kirem sese tro enwro ya yempam ho danta enu ti Ghanafo nyina no enta muchuku pa ese ka engineer wo twan wade aduane se bosumi ni da to so edu nso no ana court no ebehwe so obaji atumu se evidence sa audio no ananse enye evidence na wabra court no trase no na Attorney General edinkan arezi objection say we hear ensamo a lawyer ede emma doctor case lato forcing wodi abetu gasan sankita modie na ekoso ewo no Attorney General ene Richard Akpanta mu yanyentum na enfanya evidence na yanka yemfanku enfentia wono Godfrey Ebo Adame no a wo so original case da bi my lord objection we yegitum a enye na audio no wo bra ho sambeto montre eso no eyade se yewra eye Dr. Kessel ato forcing woman lawyers file eye mistrial application na no ana John bosumda na toso ensia no court no ebotugu yesa da bi wontime me file eye mistrial applications esia eno te court no botugu ye na nyina mo nso ne se wo mutiremu a na enkitamodie na wono mo ebie no ewo phone so no eye defense lawyer anase wo pene wo gina mo esa lawyer ede ma Dr. Kessel ato forcing no wo da to da kirem se eno ka wo binti ana Godfrey Ebo Adame enam esumase a wone wopani ane di ede Rita Japa ekwodi sansansam no ho nkomo a ewo kirem san eye causing financial loss to the state intino se sa video no anase sa audio na hu hia anka wopani Godfrey Ebo Adame nka won konkofre wo bia na dwufa a wada ene no eni san nkomo no na no ana lead counsel anase won mo a etwitwade age Dr. Case lato force no a lawyer for no opani awodi animu eye lawyer Aziz Bamba wono so datu na wo tirem se sa ohwe eye telephone conversation na course wono a eye enkitahudie anase entiase apamo a aban no ena afenso no wono mo a eye ambulance ekoto ye difire wo nkyan a ewi akire no na letter of credit na wo mo request ni ade no eno ka wo bi anasa phone conversation e course a eno ntimi 16 minutes eye recording timi course wo mai akoye nsempi e won nsam a yedi e wo court no ehun na eno ana eye Attorney General ade atudwa no wo kirem se ne nyina mo no wanye ntum se sa eye audio no ebetimi aye evidence na so no lawyer for no ekirem se so ya Attorney General ohwa na mo a wotu ye ni poster e wo sa recording no mo no a bibia kire se nanka wo pasem bi aka ade ahye wo pani jakwa no se ne be yanko begina adaka mu a wo betimi chinchi matantrene nanka eda no kura yetimasi ne triase nanka wotimi ne ba bi agina ni akase wopani eye Dr. Case lato force yefa no koginam ewo merem enu ntine se okase sansam no ene sa conversation no entime evidence ya na chese wono no we lawyer ni eda ne wanwa pa lawyer Aziz Bamba enkasa na wo kirem se
ade ba ko ne nwanwa pa emie efiri se wo hwa conversation no a wopani Godfrey de Boadame ene wopani anedin ade reta japa wo mudiye wo fon so no a bibi atrem se empohwa ekwan a atani je na fa so wode asem no kopie mo court kura no a ensem bisa pi ewa ho esan se obi asebie ware court abra no waka so obawe kura yin na chinyi eno to de da atrem se empokra so hwa atani je na se de wo si bo odwe no tu go no a eno so no objected na chese no so ditu mu a eyeyi na eno so yebetima hwe na se court no baje atom se evidence a wonye ntom na court no datu da na wotem se da be se twumro ya yempam ho dantenti Ghana fo nyina entwan boso me ne da to so dunyensa no court no betena se wo high court wo nkran ni ahwe se saa fon so nkomo no a abetodwa no yebetimi ade aye nyina so anase yentimi emfa enye nyina so we ene samo a free high court nkran ababeto montre so akase boyi yesemu ade asomo ye to akase abo no so ana yembo emfa nwura mu ma shebe dwom na hono mo na NDC minority caucus a wono ma shebe dwom akasa kiremu a ene anya na ne kina ene omgwa kwatena se ma shebe dwom afiri se ensema wodo a ewa court a efa Dr. Kesel atufo se ho ache se wono mu kiremu se ne akane no ambulance bi amkoto de bi o Ghana akobo o manyika 2.37 million euros a yeska kumani sent ni nsa no wo court entiene se ensema wo court se ne empirifo ankwatena se o ma shebe dwom na mo hwankodi asam ne de a emra mo tusi jam na atufo se jam na no ne de o mekọ so atan na chefri se enye ne chama mai madwene se o mo court kopim se ensema wodo a efa Kesel atufo se ho wo court no o be hu ne puma sebre ansana o mo di se mo nyina de tuda kiremu a eya presiding high court judge eya justice Efia Sewa Asadebotwe Mrs. wa grant eya request senior lawyers a wonum ejinam edima minority leader Kesel atufo se no o den kata koma mo se de ye kọ no o ensem ba be kọ so mra se ojo metimi akwase tena ne bi akwatena se free se business e be kọ so ne nkomo mo kwakodie no ehu be hia pa de o my Ghana ne senti ena bradai eya dwumbu simi ne da to so du ba ko mfimpim menu ne de nu na imu no omonko na ne omonko tena se free se ehu hia pa na no ena NDC ya minority caucus for na kiremu a o ana no na otwe atwa men ombo moden e de nkata tenten e de koma eya presiding high court judge justice Efia Sewa Asadebotwe sene maame ya toto sra wada efiri se emla se bodwom bekọ asetena ehu behia pa se minority fonzo bekọ bi na se dwumadi abekọ na betimi amache se ni ma betimi akoye pa e dia minority caucus nanso emno ne kata akoma maame ensam ni muaya ode ma NDC amanyokro ne kiremu a chese one de ensam no wa court ehu behia pa se asema wa court no bekọ so ma omani adi akire efiri se asem da court ehu hia enti no sa ma se bodwom no mpesa mo sra kwa na mo kọ ne de o enyene ne ha enya de amara makwan mama no di kokos na tumi akọ ma se bedwoma akọ tena se akobobo nsem bi hu afiri se asam da kota esem penifo tumi hu asem puma sibre ene betumi aboa ma tende na tumi contentem de ma no sente no wampene kura ma jese jese manoti kokos no entimi anya akwanya akọ tena jese na se bedwom bi ene ni se manyo ko ni kirem se ekoba ne santi dwumadi akọs no o ukopie wo ma se bedwom ho ma minority fund po ba kumpa akọ tena efiri se na asam no wa court na husu be hia pasa ne minority for nyina kwa tai aja o man kasa ba no dini Dr. Kesel atufo se chinte no o manya kwanya antimi ankobi ena mo kasa na mo kiremu se ena de ba ne sen ena ne ensu atoye e ma nkyene ena ne ye kama okrom ha sei no sa ena de ya wi abo na senkuto ba banane a e ba ne se na mo ka kire se ena de ye nyai atufo se na tiri de ne yenkotrem e ma se bedwom ko hyamre no mtem se dabi enya de mbati ase ne ati ase tele free se sika ye peja ya ye di ya bo asen ema ne tiri wanfu nwimpa no afi so ne peja na mo aduma ye baby adwane afa ne santi sa na ma wa high court presiding judge Efia Sewa Asadebotwe Mrs. obo maden atu sa na ma no saba pepe na mo ye de ma ne santi no enya de ma no ti kokos ba kwotena ma se bedwam se ena ne tena omo kwa kwahya efri se wonom etai Dr. Kesel atufo se ati wo mu gina na chi pampe kwapem se ensema da ho no ehu hia mu ye papa ne senti enya ne chana mkokodi ekwakodi eye ma se bedwam akwahya mlanti omontam tuku enya abotran twan wonom no enum sese nsuo fa twan wo pe kwapem se ensema wodo a eda court no se court etumi tena asem no so na wonom di wie na mu ba bia susan ene brodo ho no ba fa de omo so ba nya adaje makwakotena ene ma se bedwam akwahya mra se be betimi aboa na ene ma wodo fa manga na puntu ho no ene ma etimi akoye de ma man
krata we eye kwame eye governs agbaza oyamrase badwani onu kure ya ene minority chief whip ono na ne sasha krata ya sia dia kase boya bo akire onaba Facebook no so a DLFM 106.9 ya chese eye statement on the babonte no press release no e da Facebook no so a wo ba wonso betimanya bi no akan e de amayen okon na de free wonso aba no ti natural say minority ni kire mu a eda bia no a Dr. Kesel atofo sen be court no wo mo so enko mrahye bedwa bi omo nsi ho na nsi ho kina efri say omo sere kwan mi bi atwam senka omo kom mrahye bedwuma kodi dwuma so mo kire mu say ne nsam no court nti onya kwan ko nti say san nsam na eduru no de ne omo twan akopem say na asem no ene ye fra asem na anya de omo kom mrahye bedwuma kwa akotena ase mrahye bedwa form akomako 275 no sebio enye won mabusuafo nko na to aba ma wo mo no dabi Ghana fo na to aba e de ma wo mo a wo mo constituents ehwe wo mo anim se wo mbekwa akosi wo manam wo mrahye bedwa fie no minority kokoso no jai wo mo dwuma no a Ghana fo de ama wo makwakotena court okosa de omo kire mu ne se last week Sabape na course we free so omo tran krata e de koma high court presiding judge no justice Efiasewa Asalebotwe Mrs. And omo ka kire ne say ensam mo kwaso mrase bedwuma hu behia se nka minority caucus no so bekobi no makwakwa na asem no so nanso enam atofo sen ne nsem international atofo sen na oye omo banu dini no wa mane kwa mana nkobi na asem no so hu hia se esko kobi eni sa na omo didi ni dia ene ne nsem no duru so dia nya de omo so bejai echese court no kono betena mrase bedwum nya de omo beko ene china kopem se ne nsem no ekoso omo beta koso ata na eche kopem se ensem no beko awie nti na de ekoso no nti abande ya to de na so se be ya nti na chere se until says aseni we beko na wie ye no parliament asuni mfaso bi mu for now the am say sa na ye akoye yento akasebo no so yenko yanim yento akasebo no so na yenko yanim a abusa oba ye Facebook no so a ensem a ye kenka de ama no nyina no ehunfo ni pictures ene hu yitire no nyina so da Facebook no so a ye ken na so kan bi di akire se de be ya ntiase so betimi abamu pa na yento akasebo no eso yento akasebo no so akoyanim a enche ye ana electoral commission ya maame jena doko mesa Dr. Bosman Asare ene wonu mu aka wo mo de betu ga e ka kire Ghana fo nyina se wonu me emfidie bi a abato bi atwatwa mu ene ade wo mo de ya adwuma ebi eye BVDs ana afi so BVR so nyina no ye wo bi wo hono mu a etimi aye dada asai wo de ya hwenye yie enu nti ya to atwene ya ton ya kese ayira ensan ba na Ghana for twe electoral commission bo so pa mbusa se na se biom pa ne se ye number nu so mo fidi anke number nu na ehwe enfidi yi enye electoral commission for mo bottom sika na mo de to ye Ghana for yen tax ana ye de to enfidi de ma mo enu nti sa asan ya tumi ba na mo se mutimi efa kwati kwan ekoto sa enfidi no etugu anampokura mo kokoton na no ana eku a ye for no se Imani Center for Policy and Education wono mutinti mo nkrata tenten eye me bosumda na toso ensia ana wonom adekoma eye Commission on Human Rights and Administrative Justice shraje say shraje for enhesa nkrata nom na wonom ebusa electoral commission say anamona we mutu ye no wo hwe Ghana mra na ni mo honom a eni ho wo hwe fifi honom nso a eni ho ana Ghana mra no so hwe kira eni ho ntina kira say electoral commission to me be na omugina so a wo mo etu sa na mo no a Ghana fo ye nya we na kira say kwa biso no electoral commission etimada ne Ghana fo ne nyina kwa wensafo ana etwa fufuo di afa ekwa chi ewa yenum abra ya degew enso yensa entimi ankan kwan na ensamo a eya Imani Center for Policy and Education edekoma ashraje no afei ana ashraje fo edehu moyaba na ashraje echiremu a sansamo a eya Imani fo de aba ne nyina no wo maso mu se twetwe na emom no wontimi mfa wonsa tia ba ko eni nkuruma nkwan sada nso ana priority a wodi kumhuriya enye enu ntishraje echirem se investigation dia wombeye na emom omo so nya eniema mako enan anase enum edi free eya Imani Center for Policy and Education for no ho ani ebusa se dia normal eniema mako enan ashraje ebisa ede free eya Imani for no se efiti 2011 2018 and 2019 eya BVDs any BVRs machines ahodo a electoral commission atoni nyina no
imani foi enfam dodo enfamra we hear brofo no a was it the number of DVDs and BVRs that were procured by the Electoral Commission in 2011, 2018 and 2019 eno de din kan de toso mienu brofo nyantia be kan no so kakra de amamo de toso mienu was say the number of digital cameras in the BVRs that could be old and components such as fingerprint scanners and laptops that were new and in perfect working order among other items auctioned. Naturally, say womu chire mu ade toso mienu no so. Imani Ghana emo wonom shragefo na eye digital cameras dodo a eye BVRs eye kit no womu. Ene enyema hudo bi te say fingerprint scanners and laptops wa Imani Africa for so say na eyam no na ebetima ya dwuma na so Electoral Commission efa kwati kwan say wo mokoton ye so wo mokoche ye no ye pemu ense wo ba ye Facebook no so a sankrata ne nyina ada so enyema etoso miensa eye shragefo ebisa asre eye Imani say wo momoa wo say be ya hwehwemu na wo mope no ebetima ba mu so eye the cost of thousands of BVRs and DVDs procured by the Electoral Commission in 2020 and also eye shrage kiremu a naturally say eye BVRs any BVD machines no a Electoral Commission ekoto ye no anyanyambia no ne bo eson sai 2020 no and also Imani for emwa wonom na shrage no entime enyanhwemu kama the also a 9 was it names and particulars of officials of first respondent naturally say one more ye de kwadu ebo wo musa no de wodi nkan ebo no kwadu the first respondent no ne din ene the particulars ene ma hudo bi ahwa ye betimi ade akire ana afa kura so eye BVMS legacy equipment ne nyina so no eye vendors wo mo aton consultant ene wo no mo a wo mo ya officials a wo mo yi si wo no mo enkita wodi ahudo bi akoso e wo sa ekoni enu ntam nyina so no eye imanifo mo a wonom se de be ya wo betimi anya nyina so ade aye hwehwemu no a imanifo ehwe no de etoso enum etwato eye names and particulars of consultant connected to Fair Green Limited eno eye company no a wo mukirem se ye isifo ne wo mudi nsawoso e ma BVMS machines ne nyina no atimi se ye ton ye osi akwa oshino ne nyina so enfo mudin ene omo ho ensam emra eno ana eye shrage echiremu a wo ma ye krado pa se wonom ebetimi ayesan hwehwemo no ade aboa Imani na afi nso aboa Ghana fo eno nti wo mudi ne fo ma akoma edu 10 days ana ema Imani fo se sansem ne nyina no expeditiously wo mo famra se na be ya enhwemu a Imani fo epe no ade ama Ghana fo no so wo mo ebetimi ahyase na wo mo aye enkrata no a epie montreso no eye commissioner ade ema shrage ne din ade Joseph Weta nensa ana hyase yetwa kasebo no so ana yembo emfanwura mu I speaker of parliament ede ma my Ghana sisi abeka say enkrata tete ababonte o makasa kiremu ene akane o my Ghana Kwadwo bofo metre former special prosecutor Martin Amidu ede enkrata ababonten kiremu ene speaker of parliament Sumana Abanbaben obomoden na danko akufuado ekohia mu Dubai anyasem kuma akora kwatena jije omania ewa fimpim ye ne de nuba kuma chese na anyasem kuma Dubai ho no ne ekoye ni gisem pa na odensem onya tutudwa kiremu na danko akufuado omukohia ne ani ji akoso dada no anyasem kuma o ene wotwera nkrata Martin Amidu atwera nkrata ntente da babra odi abra ndi semanyuku no wono Frank Atwini mecho mpenda da John Dramani Mahama ena visa omo national chairman Johnson Asedu Nketia ena waka kira omo say entimo prane kankan hodo a ekoso efa speaker of parliament na tena ye enema hodo bi ekoso a one Ghana man panin na danko akufuado ekokohia mu ye Dubai mfimpim de ne nu ba ku mu no enti mu hu de ekoso ana na emra mu kohia mu wie na ti no emra na danko akufuado ekwa mase badwam ede o man Ghana yakwa homabo sika mekire 2022 budget ede ba bonten pe economic policy of government no pe odeba ya pe na jese musolity ya man yantum ena wo kire me say na danko akufuado makwa akohia akwaji mani aba ne se na be yi ni ma ye o kire ma sa na mo na otu ye ne jese ye prone kankan a speaker of parliament otu sa na mo no afi wasa kire me say afi mu famani ne kire afi mu nsa hunu ye se ne ma bia hodo bia ekwaso ewa minority leader na chese ono ankasa na kache wa no ma ne ma bia ekwaso kire ma 2020 4 year mu kotodi ma busu betwa men ne da toso aduonu ane so omo ne omampani ko hia ma ne zara nyasem kuma akra
we nyina kyerɛ sɛ pro ne kankan ɛkɔ so NDC wanom dom kuma wa mra sebedwam ɛne ɔmampani di kita ho bɛ kotoma mehwa to agro bi a ɔmo wi a na ɔmo anya dia abɛtena pepa ɔmo ante sɛ asɛ hwe nkɔ so ɛna ɔkyerɛ sɛ nema wodo ɛkɔ so ɛkyerɛ mu a pro ne kankan ɛkɔ so ɛwɔ mra sebedwam kasamafo na tena yɛ ɛna afei so dom kuma mra sebedwam akandifo ɔmo da no tena yɛ kyerɛ sɛ nema ɛkɔ so no ɛnya kra na no ɛna asma abɔnten so ɛkyerɛ mu ɛne atena yɛ a ɛhwɛ ɛyɛ speaker of parliament ɛyɛ abambabin ɛyɛ na office so ɛkyerɛ mu a ensema wodo amatin amidu akane o my Ghana Kwadwo bofo de beto montene so no ne kura ba kumpo enya de omni sente no man eye ne form akoma konso se be ye ensema okan no mna montene meka nkyere Ghana fo nyina se ensema okan na no kokotwa wanka ne ye oboa kura na ba Facebook no so abehu matin amidu na afinzo ye ne aye papa speaker of parliament eye sumana abambaben omu nyina mfoni da ho no ma je se omani abere pa ene we hwe ne yonko we so hwe ne yonko ani ma wo ba Facebook no so abenya bi ne wa hwe ɛno ɔkyerɛ mu sɛ ɔmra mɛka sɛ nsɛm ɔka yɛ no kura ba kopo nim efiri sɛ hwehwema wo do ɔma yɛ nyina bibia ne we da dance sɛ ɛyɛ speaker of parliament ɛna danko akufu ado Ghana man panin akwa hye mu Dubai 2021 mu akwa dinkita ho bia afi so mu kyerɛ mu a nsɛm wo da ba bɔntene so no Ghana fo nyina montungu efiri sɛ no kura ba ko mpo ɛnya de ɛwɔ mu na sanse nsɛm we ho no ɛna chief of staff ɛde office of the speaker Kofi Ato akasa kyerɛ mu a oni semfefo akasa na otem sense asema wodo akwa so ori nyina Ghana fo nyina mbontungu efiri se na kura ba kumpo ni ho a ewo mu ni sente no enya de ombeyi nsem we ya no aka ho nsem ekina na se ena di anim efiri se no kura ba kumpo enimu na me oni semfefo edi nhye mu a wakasa no emu nkyere mu ni. Don't fall to mudslinging and calling names. If he says self-acclaimed, I've not really. Has he mentioned when he said so? Self-acclaimed. It means you have said that you are called. He's not just labeling him. He says he is self-acclaimed. I don't even understand. And working with him the last 4 years, I don't see. But we read it the next day. He said he didn't say so. He said he didn't say that he met him in Dubai and some days later. In fact, I don't really. It's my comment, and I don't like some of his write-ups, but. It's clear that I don't know whether he is going to set up that platform for him to come. I wish that in one of the write-ups, you just tell us, because the write-ups are sometimes very lengthy. I'm unable to finish all. Whether he gave example of where he was self-acclaimed, I didn't read. Because I want to see that example. Then I'll go and ask speaker, when did you acclaim yourself to the club? Is he inferring from something he had said or something he had done? But how does he feel about all of this? Oh, it's part of the... you know that we denied parliament issue to bring his evidence. You see that we didn't respond to that one. And litigation must end somewhere. If the man said he went and met somebody, he didn't. He said, no, that is not true. I think that is all. I don't know when that forum will come, but I can vouch for Mr. Speaker because I got closer to him now even than before. He has always been my friend, but I've even got to know him better now. Any awuti ye chief of staff at the office of the speaker Nedin at the Kofi Ato. Yanto ni meno se akase bono so e DLFM 106.9 and someone de ema oni nyina no wadwempo wo de ba ye betima kenkan e dia mawo na wo ba ye Facebook no so eye ketekra GH and was kasebo no ye loud pa live and clear and so I was Enquiries infantim and was please today I hope all of you mo hoye an nyame adom ye hoye yeti ase pa ana odo so edifetema ayama nyosem ye ntime nkan ye da se ana DJ Opai de Mo Felix was kasebo no ye loud and clear and so I was Swami Kumase ye da se ana me wofa se Mamon Belinda was good evening wofa yenso yeje so pa mo fa se bibia hye ye die mo won so do message ba be kinkan ensam no nyina no wo betima kire wadwen e wo ho firi se kasebo no munti aneanam yento akasebo no so ana ye kɔ wo my Ghana atoye mantem na ye kɔ sekendi ene ne mpotem a ni kuro baako ene butumajabu na ene no e wo sekendi ene ne mpotem se atiefo be kai a be se bosome eni ana beto odwa se abrantie bi anedi ade Robert Eshen wakwa akobokro no ama enipa bi asinabo abono a kire se enya asem keto obred ni kopie mu ewa ya sabia ewo efia nkwanta abaya sabia no ana anasifo na doctor for the two da kire mu sa abrantie no wawu tina kire se allegedly akrono a okoboye no ana omanfo no elenche no a yesi na bo buro no a me no kasai wato ya no ewo ense edo na wabra asa ebro no ekoso ni nyina no Abrantia bakwa wono so ne di Joseph Atta alias Opelini yana
ebeto gasa aposifo ache wono aka enipa bese enai be ho na manebo ne kirem se wobra saa abrante ne hwe ene ne bro ne kwaso no na Joseph ata anedi ede wopani ye na no na woni hobi na emom obai ebeto so se bone no atimi akwaso nenso no eye wono na dwumam ana saade no ekwaso anase ba bia na dwuma wo ana saade no kwaso nti wobra aposifo chiche no wo mo atimi chiche no bia de ne kopie mu ewo court na ebusu wobra court no tenase no ye fra adansefo ama adansefo ba asem no na oba ye Facebook no so a ene ensema hodo a attorney general so de ba ne nyina wo sansem no ho no eda ye Facebook no so am so betima kenkan bie ene kofitela dawroma DLFM 106.9 ewo Facebook no so asansem no edemu na wobra ade abrante de kopie mu ewo court ewo Western Region no ye ma adansefo ebemu na na manebo ne kirem se wobra adansefo no eya witness no obegina adaka mu no obegina adaka mu emprensa ni nyina no enseba hodo abrante ndi to dwa no na ensese so ene woba wo de waka wachina no obeka asam foforo na no ama senie no ayeden ema ajaji no nti ye file case ni nyina afo wode docket ne de koma attorney general se wo hwe mafiri se we ne aye criminal matter na wo se de adansene no wo sike kanensam no a akwese class 1 ne wo hunu new west ensese so enu nti attorney general hwe mu na se wo futuo bi a won famra na no ana attorney general hwe mu no afutuo de baye ana da ye Facebook no so a ye kenka de ma wo no se wo ya attorney general enchirechire mu wode baye no a na akwete se ekwan beso no na nke ebegina odansine ne nsam so na ade abu asam nanso no se wodansine no ne nsam a wokeka no tese wonya consistent ene waka wachana no waka bidia ye ntimi nyina sansam no so emfe mua abrante ne de ade Joseph Ata wopani ye na no ye ntimi nyina so emfa emua ne fo eno nti no attorney general nkrata na ba say abrante no ye discharge no and he was discharged and acquitted na chesemre mu no ye ja na kura firi say wodansine ne nsam no esese so na no na manebo ni kiremu a wobra asani ene kwaso no akọọtụ no se ka se attorney general se ensemu amodi aba no ensese so nti yenya abrante no mo nko no eho ana police fu a wonom ewo secondary editu da wakọọtụ wo se my lord abrante no muja ne du ye bechi ne du ahankofo no du na kọọtụ da mo no ana police fu no disansam ne tu da ye ka se na wo mu kiremu a ye de handcuff egu abrante no sa dadaada na no na samusa kopie mu wakọọtụ bi mu no na hu behia se abrante ne timi miti eye bail condition eye tesa dance ma akoma kunsia ni nyina so yade abusuafo ne kiremu a wo mo etimi miti sa bail condition ni nyina na so mo kirem sa abrante Joseph Ata watinya miti bail condition awa bra attorney general kurase abrante ne kaye nya no wabra wo hwe attorney general advice da Facebook no so no na so aposi fo kire se kan ne kan abrante no ye dan tia ne be sa chiwa mo adamu na wo mu tese ye kasa ensem no akwakodi eye cold case unit eye CID headquarters ewon crime na police ni awokra sa asem mu no eye chief inspector mensa wono anokita sa asem no na wono na busuanfo ni kirem se kwan wafa so wafa kwati kwan epesa brantie eye Joseph Ata ni kopie mu afiase no wodwene ho awonte ase free se eye Western Regional Police Commander mpo adna no atuma kirem se attorney general ekasa ewasem hu a police fo omunia no bia biem ana court nso akasa anunti edenti ana eye CID eye headquarters ewon kran eye cold case unit eye chief inspector mensa ekita sasem no mu a one person obeja abrante no na mponi bela court de man watimako na busuafo ne kirem so wadwene ho awonte ase free se wo mususu se abrante no anase police ni dwumadi a wodie won kra ha no bia na obi na hye na chi anu nti no 1% de attorney general kan ye no wo de baye adwuma na no anabusuano opani a okasa ye ne samtrofo di nkomo enya engineer Charles Kwasi Taylor wade atuga na wo kirem se sa working kan article 88 cross 3 article 88 cross 4 no a ana cross 5 no a waka ne pefe se eba criminal matter wo court a de attorney general beka no eno ana wobia disuo ade adwuma eno nti aba ne san ana attorney general akasa na court nso akasa na police ni timi kasa court akasa nso memfa nya adwuma na ena ye kasa yi abrante ne din ade Joseph Ata alias Openi Yena woda so adamu ewa police fo kukumu a court si yenya no na no no wasa ite se working kai wa magana yemna no a ye fra bibi habeas corpus act anase habeas corpus rate se wonti memfa wo bi ento police station more than 48 hours
nanso abrantie edamu ekwa na watwe mienu na wo mo busa se a police fo a CID headquarters wono wonom ewotu mesi attorney general anase wo mo otumi esene court ewo Ghana wo bra yewura engineer Kwesi Taylor wo kasa ejirem aniama busua no emu nsamrie. The only thing that is constituted us to become one nation is the constitution. But the constitution also refers us to Article 88, clause 345, that Attorney General is the best person when it comes to cases, criminal offenses and other things now. They will investigate to see whether the person must be prosecuted or not. But this is a case, Yusefata, alias opinion. The case, Attorney General, I investigate from the CID end. When we say no, the witnesses and other way be a Kamubiano and yeah, very tangible because main witness, now some no can about 3 times for me, but okay, different thing. Again, your police for the Sefata say Omuhian Wakra or Bear see Obi Ebe petition IGP. But cases like this, we have to know who petitioned IGP over this case. Attorney General, I can say he has no interest again because it has no substance. Now, Wabek catch him say the same case now, and a statement, Attorney General, Akaso, on interest woman, police has stated the same thing, and yet different investigation. Nipana we inviting on one or by, or Bakra, no Machino, Mochino, no Mosimino Court, Ewo, Kaneshi Court, Workers College. The judge, Eka said no, jurisdiction wise, police before fail, is or discharge Nimpano, which we have all the document here. Or discharge the police with their court will say, judge now deciding now you rearrest the person in front of the judge. That's why I'm saying that we have to be very careful because if it's not the constitution or any other law that has come we all now. Because now it seems like the police has power over the judiciary or the police has power over the attorney general. And a judge within the court today, I know that the judge has power over the administrative structure of the court. Enti ebusuani ayeti yei eye ebusuano asabre wo modehie eye Joseph Ata wopani yana yedna kwakopie mu ewo court wona kasa de ma wonom engineer Charles Kwesi Taylor an okasa yei na oba ye Facebook no so no a eye attorney general advice a wode ma ye ewo sa asem no ho no ana da Facebook no so no na wopani an sa hyaase eye Derek Oben Asante eye state attorney na wono ana wode ne sa hyaase ede ma eye chief state attorney Western region enenti ebusuani kirem sa adenti an attorney general akasa na a police for se baabi a wo mugira no mobusa se enyenye bia no a police for no wo mu otumi ese eye attorney general na se court ana na eno achi na wapani an di ebe engineer Charles Kwesi Taylor di tuga no biem no kirem se asam no a akwa no a court wa kirem se elaki jurisdiction di etoso mienu attorney general e kire se wo dance ne no na dance obedi ye wo court no ensisi so anu nti abato ago no e ba ne say ana police for won kran ha CID headquarters eye code case unit for beka say we be esa the petition ba say open no yensa enchi ne biem na wo busa say asem a attorney general abato ago no enipa ben ana ehye sa petition achi wo mo pese nipa na hwe no say na be ya asem no wo mbeti na die nti police for muni se muni edu atira man wo nkomuti mo mra bonten na mo metirim say hwan ana petition no wo hye kire. We invited Nimpano last 2 Thursdays, so let's say about 10 days. And Nimpana them 10 good days. Or them or number to Accra. It did almost 1 week. Osu says we respect the law. What we are asking is that now Attorney General findings, police and respect the court. What the court can do, the court is okay. We are giving the person bail with 6 landed property sureties. You're meeting in Western Region Police. Okay, just say, no invite if you are Accra, Abba, Sekendi, and Sana. You meet bail conditions in court registrar no was sign bibia what you say court accept to say nipa ko meet all the demand conditions so now we don't understand if there's anything behind. A professional police will not take any case which has no, you understand, backing, because police cannot petition IGP. It will be another civilian who has shown interest in the case who will petition IGP, and even petition IGP it must not be the same statement that Attorney General, which has been discharged by the AG. By the AG, who accept this thing and invite the person. Because the person came by himself. Not that police went there to arrest. No, not that police went there to arrest. From Sekendi to Accra. I wanted
wanted to know whether the AG has power over the police, or the judicial has power over the police, or the police has power over the judicial or AG. Because you see, AG ne found for police in the natural sense, traditional knowledge, he has already informed the whole nation that AG has no power, nor the entire police administration, because to us, also more petition IG. That's why I want who is behind, who petition IG. Enti eni ayeti yeyi engineer Charles Kwesi Taylor wono ana wogina mo ensemtrofo nhie mo ase e kasa yechire mo se anamo no apolisifoɔ ni tu ewo headquarters wo nkra ha no wo ma kire pefe se o mu otu mesi attorney general ani attorney general so betena ho ama police ni aka se otu meti no de a ene na Ghana mu ana etie yento aka se bono so yeto aka se bono so ana yembo mfa nwura mu awo mampeni na danko akufu ade na kache na wo kire mu a o sesi amekese ne dan chenjenjira o masi ede ama eye attorney general and afin so aso ye ho man Ghana tetre ne so me kire eye Ministry of Justice no ebeboa pa efri se wo hwe dwumadi a o madi na we kire pefe se MPP amanyokue no o man Ghana emebunu na so o man fa ahudie emebunu no fa ahudie na so o man Ghana ma fa ahudie and afin so tetre ne eso o mani ye pa ne sente no ka ho bi ma wo moden atu sa na mo we na danko akufu ado endrada emra na oye guest of honor ewo dwumadi ni mu a kwakasa odwumade na se endra edwadai dumbo so mena to so du ena wakasa na ochirem se hunya pa fi se wo hwe dan a wasi ediama aya attorney general na mechira ba lawyer pani na eso pa edan ni hyemu makoma du papa bi edan chenchenchen pa wasi diama wodom no enya dan kuma kora wo chirem a chese mpelifo akasa ni asomofi ju a ena wakremanya da brenti ehu behia pa se aban lawyer pani oben ba bi atumi atra no ho adwodwo no ne wonya office papa bi atra ne inframapa aboba petre ho boko ne watumi atena se achucho oman Ghana mrane mu ye na ne obokwa a watumi abokwa ni ye pa ena wasa kire mu se wo hwe oman Ghana emma afi wonom efa omofa hodie nso a na danko akufuado chema bi pema nyoku atia ba nwa so ehu hia ne pa ne senti obakwa so akiti omama ne mu boko wabo wonom ho ban na mratumi aya adwuma firi se attorney general no office no mu ni bi wani mabra pa yesi amekase Nyankopon wabo abanden ayi prima kwa majesi amekase ne madedin a o matumi esi office kase de ma wano ma ohwe ni mu se ne obetumi akoye pa e de ma ateni eye general ne sent ni Ghana fo nyina ntandati na obakwa so abo man Ghana oman ho ban na ne matumi akoye titiriu efa oman Ghana ne mra ene amamra ho se beboa na Ghana nhihya hodo a ekoso no enipa ho etimi ato na dankwa akufu Ghana mampanin emra na okasa odwumede na se no emu nkyeremu ni stands as a testament to the MPP government's commitment to addressing the age-old office accommodation problem that has plagued the Attorney General's office and the Ministry of Justice for far too long. This state-of-the-art facility will now house the office of the Attorney General and the Ministry of Justice, providing a conducive environment for the efficient administration of the law in our country. The importance of this building goes beyond its physical structure. It symbolizes our strong dedication to upholding the tenets of the rule of law, which is the bedrock of any thriving democracy. Ani awoti ye aya Ghana mampene na adodankwa akufuado na uba Facebook nso abehu pa video ni da hwa dan chenchirencha wakwa akwesi DSC ministry side ho no enya dan kuma ni attorney general Okogyeabour Adame okwa akotrem no abo adwuma na yatwa kase bono so ama yankan message ne kakra ewa ha Kofi Parliament ana wase kase bono edem pa ewa aguna bobikuma na wase yankan kire mampani akufuado se wa yedwuma pa na emom cement bono ana mampani wonturu na entiam kakra ana no so wode abai ana piaga nso de fi achemasafo aba ana wase in fact mampani akufuado na aba nso ayedwuma pa ana no so wode abai apakai GH atena se ma yenko no ho na afi agopnama so nsem wonfa ensum ye ba ye de sofa na yenso fa no ye de besomo DL News. Ebusia yansama wadwon ama wakwa bamfambra DL
106.9 FM Kasafidie so ena nwumre no nsia kase ebo so mre wiedu se agudie mu nsama wo so aya boabo no na busia ye gebre ne yere besomo na wa agudie mu nso no unhu ne ekọ ene ne ba nsem na eguan pron so ayede ba Ghana de wa bibrem de wa ena nkrofon cross de latest any exclusives no ya boabo ne nyina no abusia ye de eba besomo na nwumre ena nwumre wo somfo me ayesu ano de hye apaka GH the blessed king tantam so mention semna say emfama dia mention say emfam fifi the senior national soccer team the Black Stars of Ghana makache ena mention say endra FIFA World Cup USA Canada Mexico 2026 qualifies in group I 4th game no eba so Ghana etna fie echi Central African Republic ebo mekanai emo mu timu mienu na after the game no empenifo pina na edi nkomo yenya abotre na yemfa nkomodi ampenifo ni di na emfanto anim dia Otuado ena eye training coach edema the Black Stars no okasai osi game na ekos no first half no enyama anweki amfama team no ena omo consider 2 goals na ni nyina mu no o take blame for that osi communication between the two center backs no na nye kra na mo ni nyina mu no omo de beto omo chi no mo improve na omo kame better next time. You know, there are so many ways to win. You can also just bring in top players and bring long balls. So many different ideas. And I had this idea, and I saw it didn't work, and then I changed. And it was good for me to work. Why it didn't work, I really have to analyze. So like I said, I will take it on me. Otuado training erema Black Stars of Ghana na busia Martin Nkana wa mananswa otuaso erin sanfufro erituja osi after the game no wa nkrofo pina ena edi nkomo ena ye defense na nye ena ye midfield na nye ena obia ne ohun wo game no oka osi ni nyina no yamfantu yachi na mom ye hu se positive bi epie mu e wo game no erema Ghana positive epie no ena se second half no Ghana e developing mentality bia yet to me they come back ebetete kano e winning 4-3 osi anya Ghana ankwa ena sade ni sie yakọ mali no ne da fam ye ba ebetete kano e winning na ni nyina mu no o de aseda kase erema ni team no se o me develop some mentality and sa spirit na o mutumi e de come back over the negatives, and then the second half, how we came back, how Jordan scored, and this is one thing that I think we have to mention, the positive spirit. Ne krakra mu no Otuado echema sankunimdi omunya ni nyina no eye chitafo ebepie mu awagopramane so ebeboji omo so ose the last okopie mu okumase no eye game World Cup last 4 years yakoe no ewo Russia no anakata rada no ye boy in playoff against Nigeria no ena okokumase Ghana for ewo kumase ebetana chi na wenso no Ghana for bae ebe support no massively entino odi accident kese ma kumase fo nyina for sai chita no mo de beta na cho se mra o mo da fam 2-1 kra no e chita fo no e push o ma o mo tumi de betete kan wini Thank you. It was massive. The support was massive from the start. Even though when we were 2-1 behind, they pushed up forwards and we played better. So one, the fans, then also I think the rain helped us to play faster and to have control and play fast balls. Black Stars of Ghana training Otuado Elabusia Watenen Kana the hero of the day no the son of the soccer maestro Abedi Ayu Pele Jordan Ayu Nasam Anameka striker Edema Black Stars of Ghana on the day Ojran and so ebo 3 goals and on a brofum ye can hat-trick na after the game no Okasai or si Erikano or the Asidaka Siabema Trade Yampon Yankopon or boss Robasa say esan say enye isem famano our national team no ayana will go through a lot our national team nemo no ono oyobia aya on give up and watching so no or sa work hard o believe our ne quality or any on one kasa ni mu se nena nyama nkoye kura na o china onim se nyama bekoye sa de no na aboa na embre twam na nyama nkoye na mo se de nyama start koye di man. First of all, I want to thank God because obviously, like he said, it has not really been easy for me with the national team. But I'm a person I never give up. I work hard and I believe in my qualities. I believe in myself. Ne krakra mu no Jordan Ayu echemo wasembika asembe no waka
or say for some time now national team no position is so ball the position as center forward typical number 9 ojinani mo working family me na mention no no oba national team no ma near the ball rings near the ball number 10 near there or say side the enti aba ne science and the class side no and the coaches no are born out of the position na mom ni nyina mu no oni problem or san so en complaining or no the new person ya ne say or wa go pramane so no born a ball na o deliver. But to be honest, I've been playing out of position for quite some time in the national team because obviously my club I've been out of position as well and the national team. But it's not a problem for me because I just want to be on the pitch. I just want to play football, and I've never complained or anything like that. Jordan Ayu Enabusia Watenekano Ibrahim Sani Diara, a former communications director at the Ghana Football Association Ra, on also PMO go Pramane so Ekoshe Gemini. Now Ibrahim Sani Diara Echima, or Siono de Anyanawa, says Central African Republic, Emma Ghana for Muchiromo, Emma tough games are, or say quality na Ghana Yawo, any experience, any exposure in players in the one, almost will be Santi Anyanawa, say Omo tough games are never need Nechino, Nenia. Sam Rayada from 2-1, Yaba back better take an Erini game. No Central African Republic, naturally, Central African Republic, Okwa Kosheno, and your possible, sir, Ubia Bobo Ligi, Ubia players are more Bobo Amanone, Ubia will bow Amanone, and into players, experiences are one almost or move, exposure one almost or move, and into media, and Yamuwa Bebrace, Ekoban, sir, but near me the pan in the server to be Kenya, who time I walk down. Ibrahim Sani Diara, former communications director at Ghana Football Association, and Watenkano, Kurt Okreko, Ghana Football Association president. After the game, no, or Bomranten Abaso, or Chema, or Semranten Ekonkoden, Ekuomo, Givuomo, or Enamo Murini game, no, Inti Ojina Ghana Fonina, Nemunkunimdia Timnetino, and then or Boma Baso, Afren, so Montanase, now positive, won't kunyem dear women, Omunsia dear film, going into the next games. I guess the sound from outside these premises tells all of us the enormity and the importance of this victory to Ghanaians. You guys have fought a good fight. Kurt years so kreko era wusia Watenkano na only say under 20 emano omo World Cup no ebekoso e Colombia group no kra aba emra Black Princesses e group yi yane Japan New Zealand and Australia and kwakobo na Kurt years so kreko our president Edema Ghana Football Association HMA or say nonsense wahia Black Princesses for no money one elsoro nanse ano mo kwaje wafu All African game omaje enti ono de when say going into Colombia World Cup no mukobono sa confident na oma peke recently no omo di bewrem no menya positive outcome. Just a few months ago, we won the WAFU U20 Girls Tournament. That's a testament of the investments we are making in the game. And then recently, we won the All African Games U20. Again, it proves that the team is on the rise. Ne krakra mu no ana Kurt Okreku HMA or say Black Princesses omu coacha yefeni Yusuf Bazigi no and they are very good and a competitive team enti World Cup na okono o gidie se nyama ebekoye or say Ghana a tough group no so de eye na mo ni nyina mu no nia ye hia ne se be win games na ya coming out of the group. Bazigi has a very, very good team. They are very competitive, and I'm very much looking forward to the first game. We are in a very, very good group. It is a tough group because the group includes Japan. And what that means is that if you want to go out of the group to the next stage, you need to win games. Ghana Football Association President Kurt Okran Nhyiraba Martin Nkani yamoni tew ewon krofon kroso emfama de yenhyase emfanfi oma ya friend Poland oma kache na Poland captain Robert Lewandowski uram ewo Barcelona eho NOC na kan Euros no nyame yadoma fiadai enhyase endra Poland ebo friendly game against Turkey mbro mu winie 2-1 na sa game no na Robert Lewandowski eco player wanya eton bisef
Femoris Moscow. Now report Ebana Echema or my friend Poland or first game on mobile Euros no against Netherlands no Robert Lewandowski captain Edema Poland on to me Mosa game Libya. I was some name medical team Edema Poland no omo yen yom baby Senabaya Robert Lewandowski ebejinan na so na wetumabo Euros nibi edi ama Poland yede wonsam edi ama uram Juventus akache Italy ube PM England Aston Villa akache Aston Villa for Brazil defensive midfielder bi your friend Douglas Luiz ne morning body suye pa na report coming sa and it's a Juventus any Aston Villa oma agree a deal swap deal na nia Juventus ni omo di omo mrantie mienu Weston McKennie and Samuel Allen Jr. na omo di 20 million euros edi account edi akọ Aston Villa kache na omo akwaje Douglas Luiz na waba ababe siakan edi amount deal na di close enche bi official announcement no ebeba yede won some edi amount uram RB Leipzig kache Germany omo Slovenia omo striker bi your friend Benjamin Sesko na Arsenal Man U Chelsea no nyina epeno na so abrante na decide say otna na wa extending the contract no for 5 years until June 2029 yede won some edi amount World Cup qualifiers ni bi Africa matches ni bi atutoja result no say na kwa group B no Sudan achi South Sudan abo mekamiensa omo entimante group C nso no Rwanda sheba Lesotho entimante group C wana South Africa 3 Zimbabwe 1 and offense group D no Mauritius 2 Eswatini 1 Cape Verde 1 Libya 0 ebo 7 na Angola and Cameroon ebo group E no Zambia atnasima surprisingly no Tanzania abo mekaba entimante 7 PM no Congo and Morocco bebo group F no Kenya anshebi South Ivory Coast anshebi and ebo 7 PM Gabon Gambia bebo na Seychelles ni Burundi abo Ghana group no in the 1 game and 2 games ni nyina atoja group I no Madagascar anshebi Mali anshebi and Chad anshebi ma Morocco Comoros rather ekobomo kamienu so nti Chad anshebi ama Comoros ekobomo kamienu ebusia yenyina wesu na agudiem nsema yeboabo no na nwumre de beda yam fancy na Okogyeabour emfa sofa no ento aso emfama me media agudiem nsema na beso mu no edi ameje so no ya Yesu ano de share Ocran Nhyiraba the blessed king. Over to you Okogyeabour. Meda se apakan nti mamenko Ghana for ho na mene Ghana for monkomo we no yenkomo trankam ebusuani nyina no ene se edom kuma wono mo Ghana yemra se bedafie minority wono mo ekiremu a eye judge a wotna Dr. Kesela tofo sen na asem no so no eye justice afia se wa asare botwi ase wotu anamo bia se yehia parliament ho no yehia minority da ho no mo a ye mane ma ade ya wujina court nti enu nti dom so be de akere wonua ene se efiti na ekure eda bia no a honorable Dr. Kesela to force minority leader obekọ court no wo mo so minority no wo mo be boycott parliament akwa kogina na chi wo court ho no mo a enu so munsam enu no parliament wo no munsi wona ensi hotina ebusuansam no nie ye ni ho nkomo yi 0534 050199 0534 050199 and 0593 4065 65. Good evening. Good evening, Wafa. Sa Kwadwo. Wafa mia. Tema community 11 mamintie we. Wafa mia. Mamintie. Wafa embayi isembia meka NDC for mu duebu. Onipa na yade enye ene edi na kogina court. Ni edi na sem. Enti se ye friend say papa ya ye chinwo eyi Burkina Faso ya ye buni. Enti ye we ye chinu ni ye buni sa be no odo mu dana. Wo che ho abonu a? Ye chi pa yi ye friend say MP na oko kraka MP card bre Ghana no. Ye chinu ni ye buni na be ni dana. Ebe omu de. Ofa NDC for mo mu nya sa de no. No mu be di aban mu asanso no mo ye. Made us say 0534 050199 0593 40 65 65. Minority no so I boycott parliamentary duties. Say ombekwa kujina minority leader no echi. Madwe. Yeah, ofa. Me wa fa sibedi. Paulina Domitilas.
Hey, and I do romantic pound. Ye intense. You must say that. Aye. Police. Oh, me who I'm in tear wa bombing como. Oh, me I say, walk by him. And it's a MP snipper crowd, Mutines or Moon Tony. Oh, I'm be me and fun. Sir? Oh, and fun. But I'll have a person no can't crowd. Oh, can't I? That can know ye. We know ye. We know ye, man, you know ye. And I'm saying, made us say, more fuzzy. My dear. Hello. Good evening. You went to me and you so from right. My name for her. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Mpacho, mo anoso kakra ma wodi dey self me friend. FM na mejo na ka Villa Pass. Ma menti on Villa Pass. Pacho dey ndisi fo yin bulu rara sem no mo ye. O me dey kura on beze be pick ba o me dey be pick 8. Mate, medase. Went me enyina so 0534050199 0593406565. Good evening. Hello, good evening. Ow. Kafra. Mame emfaha. Good evening. My boy. I don't find it. Me ba cho dey dey so friend me friend. Your friend must have killing because I'm fresh out of the tree. Mame ntio. NDC a party bi ase ye benye bia o mendo mo kanta menti ase offer so obi edi bone ne ase party entene ne mra ne adwuma mo se menti mo parliament ye to aba mam so mo gudna papa no nko achi ana so o man to aba mam so mo ye adwuma mai ye ya brand this some way dey see ohun say say man this ba power bi nem pamom free abo permanent ne free and that's so me da say good evening. Even offer me offer ase be ne Nanani. Mpacho mo anu so kakra ma me wai. Nanani. Nana frefren. Me so sistema. Ma mentio. Ni omo ya ne kwan no because omo ne na problem atu no. Enti say omo comment me anta na chia. Na che say ne kwan no. Enti ni omo ya ne kwan no. Menso me da se papa. Good evening. Yeah, offer. Me offer se be ni. Offer this is driver. Mami ntio che. You know ya appointment this for yesterday. Say embrawo my name dia. Say nipa no ye de kwadu na bono so na samye no kwese no kre. Omunya oni course na course no eni na say e bona ni so nya sia die ewu. Sa mono sane e so so sia die ewu. Na say wo se mo course e mo ko parliament no mo ga ya ko course there. Na kanu touch makaka. Menso medase. Enya na busua memfa afrefo no ebiem. Monka me hona ensam no yemfensi na kase bo no yemfa emra na wieye. Kofi tela de ko Facebook no eso. Na wonso a wofre ye wo a wantimi amfre wo a wotie ye wo a wantimi antie wonso a wotie na wantimi ankyere wadwo Facebook no nyina so no. Yeda mo nyina ase mo ka ho bi na kasebo no eye kasebo enu nti na fere wo man adwuma ye nkwa ye ntimi nye enu nti ye fa praia na mo so ma fa abena ye kopremu asa akenka fo mienu edia mejeso eye gangster cat ya meeting kura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yeda mo nyina ase ama mo nyina mmo Anything, Ogyeabour DL